Good afternoon, Father. Good afternoon. I am Professor Mierna C. Corpion, a teacher, a professor in a Catholic school, and I am a member of a big community, the Bukas Loob sa Diyos. Father, I'm sure you are familiar with it. A part of our teaching is when we pray, we are encouraged, Father, to pray in tongues. So if you cannot do it, so may mahitabog na mo, wala na gidawat sa Ginoo because we are encouraged to pray in tongues. Now some of our members, when they pray in tongues, pa-check it naman. So my interpretation there is, dili na sa Ginoo. I don't know, Father, please enlighten my mind regarding this matter. Thank you. Sakto kay ka. Kinasaktuhan. Kana bitaw mawa na sila kog lingon, divine possession na siya. It is the demonic speaking in tongues. It is a demonic speaking in tongues. So, munang kuan gina, delikado kay na. Munang mas maayo pa, normal na yung prayer. Ganong dunay tinuod niya speaking in tongues. Tinuod niya dunay speaking in tongues. Pero kung inyong pangayuon gani ang speaking in tongues, there's something wrong with us. Kaya ang gift, di na angay pangayuon. Sabi na ang extraordinary gift. Ang ordinary gift, pwede na ito pangayuon. Ang speaking in tongues, extraordinary gift na siya. Dominion chapter 12, verse 1, di angay pangayuon ang extraordinary gift of the Holy Spirit. Jadi po na worshipan, na may man mag-worship, worship pa rin na mag-speaking in tongues. Nagkasa mo na sa Ginoo. Nag-workshop na yung mga apostoles, wala man. Parang, ang mga apostoles, nagsulti dyan sila laing pinulungan. Yan naman, present ang different nationalities. Taga-Italia, taga-Espanya, taga-Roma. Yung pagsulti nila laing pinulungan, ang pinulungan doon sa Italia, ilang isulti, nakasabot sila. So, ang mensahe sa Ginoo, nasabtan. Diba? Kaya present man ang different nations. Kaya karoon, puro Bisaya, mag-speaking ita ka para asa ba? Naday Italia. Italia. O niya ingon San Pablo, huwinaw si San Pablo, ingon San Pablo, kung doon na magani magsulting laing pinulungan, duha or tulo lamang. O kining duha o tulo, 1 Corinto chapter 14, kasanan the whole chapter. Di acknowledge si San Pablo sa speaking in tongues, doon na yung authentic speaking in tongues. Na controversial na yung ko ini sa Cebu. Ako na ipasabot ha, tinuod niya doon na speaking in tongues, pero gihatag lang na sa bibili. Dili sa tanan. Yung sa San Pablo, duha o tulo lamang sa atong pagtigom, duha o tulo lamang magsulting laing pinulungan. O kining duha o tulo, dili magdungan og sulti. Magbanos. Unay Catholic speaking in tongues sis. Ang gihimo sa kadaghanan is Pentecostal speaking in tongues. Magdungan. E para sa magdungan, kasabot dita. Itawag na sa spiritual pride kung magdungan mo. Ganong pahunumo ni San Pablo, magbanos-banos silang sulti. Ganong magbanos-banos silang sulti, aron masabtan ang mensahe yagikan sa Ginoo. Pananglitan mo na gani kay control, kay nikunsad na nimo ang Espiritu Santo, itawag na sa divine possession. Di mo control ang Espiritu Santo nimo. Di siya mo labot sa imong intellect. Yang uban kay nawa naman. Gitawag na siya sister of divine possession.